Prvi udar, sve će nam kazati ljudi. Prvi udar. Ako je dignu, odmah ide gore. Ej, Vočaj, mogu li otići pomoć? Nemoj, ovdje ćemo ga čekati da proslavimo s njim. Tuj. Pušteno je sada. Jer se ne rekao da neće ni odlijepiti. Hoće. Pusti, da vidimo sada. Ajoj, gledaj, kad Jevak udari. Kad Jevak zanosa. 75. godine ja sam ošao na spaču u šumu. I od tada sam u šumu. I nikad nisam bez toga. Poznajem sve. Nikad u životu te sam ne bilo. Vodite je pitan. Nikad u životu teza vuča nije bila. Vaka arena teza nije bila. Evo, čujemo Mešića, kaže, nikad arena nije bila teža. Unazad 10 godina. 10 godina unazad od kad se takmiče. Tonu noge ljudi pod njom. Tonu noge i gubi se snaga. Vidi ovo, nek oni ljudi neće pomoći. Sa ovim nastupom ZIS-a završavamo takmičarski dio, selimo se pod šator na proglašenje, dodjelu nagrada i veliko slavlje uz Vlatko Karanović i bend Momo i Dodir. I naravno Lago Ramić ide sa nama. Od Ranča Ćušić veliko hvala gospodinu Agi Ramiću. Agu, koliko je dao para? 5.000, bravo Agane. Bravo Agane, Buharska je sana. Jesi ovo? Jeste. Sada su vam dužine za treće mjesto 10 metara i 20, za drugo 14,62. Ko je taj drugi? Ostaćemo da vidimo do kraja posljednje 2 minute vožnje. Reći da su Mešići trude. Mešići uzimaju nagradu sigurno i ovdje u Teškoj. Biće objavljena vožnja. Večeras iz hotela Ada na Uni. Uživo program. Bićete u uključenju iz Rudnica. Imamo uključenje dan prije ono. Može. Samo da se pojavi. Ušao Samir, bježi ovamo, bježi. Još metar i pol da bude prvi. Ušao Samir, ZIS može ugroziti prvo mjesto. Ajmo navijači!
Je li prvi? Zic prevlači Ducenju i osvaja prvo mjesto u teškom. Smoljana je opet najslavnije mjesto, šampion se stane, vratio na presto. Smoljana je opet najslavnije mjesto, šampion se stane, vratio na presto. Odjeknulo kao mina, dva Jadrana, dva Rubina, vratili se dani slavni, Milorad je opet glavni. Vratili se dani slavni, Milorad je opet glavni. Gledaj. Na ranče Ćušić gdje se sprema velika fešta. Samo ćemo ovdje malo proći do Milorada, vi ostanite tu. Veliki dan, plus 32 stepena bilo je danas. Milorade, iako si ostao treći u srednjim parovima svojoj publici, vratio si se ovom odličnom pobjedom u teškim. Jesi li očekivao i vjerovao da možeš ugroziti velikog Cigu i Maksa? Ni na kraj pamet mi nije palo da mogu ugroziti Cigu i Maksa. Možda je ovo sad, da budem iskren, malo i satrata zemlja, da li je, da li nije, ne znam šta se je trevilo. Cigu i Maksa teško je ugroziti, ali sam bio siguran da ću od 3 mjesta bar jedno uzeti. To sam bio siguran. Ja sam bila sigurna da ću biti prvi. Tvoje navijače raduje ta odluka da si napokon svome jakom Jadranu pripario Rubina i sad imaš ozbiljan par, možeš se tu nositi u teškoj kategoriji. Pa ja mislim, što se tiče Cigana i ovoga Maksa, ljudi, malo je takije konja, da budemo iskreni. Šta se dešava što konje, već Cigan malo i ima problema, ali on se bori sa 3 noge više nek sve jedan, ovaj sa 4. Te konje teško ugroziti, ja to pozdravljam i da je bilo, da kažem, koji si jači, odmah bi rekao da si jači oni. Ovdje nije snaga, ovdje je malo i vještina i brži konji, sve to nosi svoje, a publici svoje ja poručivam što su me danas snimili Mešći i Lizdek, ja to pozdravljam, čestitam momcima, sutra se takmičimo. Moj drug ima 3 mjeseca, Kasim je uvijek name da će me skinti, ali nije on ispakost, on više sa mnom zajebava. Jeste vidjeli ga sad na areni? I sad je u areni me dočekao i rekao je, tvoje prvo mjesto. Evo ga. Milorade, nakon snimanja emisije, kakve su reakcije, zovu li te ljudi iz cijeloga svijeta? Pa da budem iskren, nakon snimanja, nakon sad štaparijade u Drinča, vjeruj meni da pola ljudi ni ne javim se, niti neđe me uvateđe, nemam signala uštali, neđe više mi je to došlo, te publika, ova što je na štaparijadi, ja svu pozdravljam, ali tu dolaze ljudi svaki dan, ja sam opterećen kod kuće, da gledaju konje, najmanje po 10 ljudi je dnevno svaki dan. Ja uđu u kuću da zaspem, on mi lupa na vrata, moram izaći. Stvarno mi je dodjelo, da budem iskren. I evo, s kakvim emocijama idemo sutra u Rudice i tamo nas očekaju navijači tvoji. Milorade, kakva će noć biti, ideš li u Smoljanu ili ostaješ ovdje na Konaku? Pa ne znam, vidit ćemo, mislim, Ducelja je komandant puta, on ako reče da idemo,
Ducina kaže idemo kući, kaže idemo u Rujce. Kud on, tud i ja. A gdje si braće Beši? Ajmo, Za nama. ajmo aplauz za šampione, slikanje ovdje. Vozači, napravite još jednu, dvije slike ovdje.